ya Kristo bakanisa mwanya chikatoliki parisha Mekindori barabara kiche kumba kwithia wikinyithi mucho kuma bunge wa tiganisti mpurabuni nchukweru ari kumba kwithia kirombera family amana kumba kwithira beba chokira nkatho kuma na utethio mbete kwithia kinankara kanisa Kristo baba kiwa gitumi na sababu yo kumba kwithira bakioni kubatiri kuthakirwa tamaromba kuma bunge mpuraburi ni kumania no utethio mbete kwithia kibanenkera muno gutira kumba kwithia kibakira shireni ya Mount Maria erentere Mekindori ogore umoe tunde ne parishira Mekindori wekewa geke nene muno kire bautwe ne parishira na tula mulungu ne boya tonto bwa kewa gya ku kire bautwe uri na mwekuro kwa jaujo na baku we family winde tonto ne twije kumo kagita tonto de manza da iji katosho ge tuge watanginya ya kagita kaba mbeto totalio jala bombe to kwebo tongere tie la karigande ne parishira Mekindori twije era ninja na boyo na no mwanka evena enja ina maendeleo ikukula gewetikyo yari utu ya jaujo mena la shilain wana ngugira ulitete bali na manza mega kwenanto kumantere shonden kabone kwenanto couples beko kutula misa ngugira ulitete kanisa nerea itetarika ndio kinyaki oreo unde kweja Mekindori ndethiro wete project twikarakara ingi na ingwete kioterio kiama gia parish council gia karanthe atakijite okwerencha kana gukwira tukake kana tukathithie o wengwa no initiate manto jariko mubunge mpuraburi amana nkatheke kajuju mpuro ibombeja kwithira bakiwa bageta na mbere kumba kwithira kirita ngoicha murungu ora bombeta kwithira bakiwa bakairitanĩria utire shiraini kumba kwithira kwira buru twamioria father kinya kwe muchoro wo gweterete ake ureta design yite eterete ake ureta design yite awe nya wakorete kiawe akiura kiawe na ningora kiao na ora kiao tronethele inamba igako na haraka ithire mondani ithire mbio imondani kinya ntukweto hakwa tukariganwa akore twatura ntukweto hakwa tukariganwa father ndendo take time sia ku design yani njire mutharabo mithithia njira yendekete father to kumuto kona Yesu Kristo utonya aki ukora inkwenda kujokia initiative ya njire mutharaba ere project yekwa tumethithie tuthithie njire mutharaba pio ja urekarie ya subukia tisa sawa mbere ya kuthithia barabara antethia kuthithia njire mutharaba bothia buru mpuraburi no mbete kwithira kiaririro mbete kwithira rugita na mbere manto igi ntomurume kura ntomurume ongi kana mtomuka kura mukonge ora mpuraburi wete bono ntobotumba kwithira bugite girikandene society na kiumba kwithira akiwo nto batiri kwithira bukiro na bono tira buturomba kwithira bugita na mbere ndiguru netwa Kenya twarekana ya kugura mutana rungi ngoma aimbio kompitile ngomeu iyo ni setani namba moja utebo muthaka ora wo kwati urene akaora muthaka banchiara loi baitavira utebo mwaro kwati uri akaora mwaro unge watu kwambeka loi kwa batu ni tule Katoliki ni tule Kristo sisi tukiwa wa Kristo wa Katoliki hiyo kitendo tumekilani eti ya kwamba hakuna mwanaume na mwanaume kuwa na mapenzi hakuna maana ya mwanamke na mwanamke kuwa na mapenzi na hivyo tungone mporo mtawaburi eti ya kwamba na support William Ruto kwa sababu alisema kwamba haiwezekani mwanaume kwa mwanaume mwingine, haiwezekani mwanamke kwa mwanamke mwingine. Na toko la mantariko tumekataa hiyo mambo. Matiane betanda msimuturia wa Dhirinja.